Mieri mugwanja kuma riria President William Ruto aruguririe kigena kia ngombo cia Hustler makiria ma bilioni 10 irarihwo ni akombi na gutiga ciuria nyingi no ukarugamirira wanangiki wa kigena giki akorwa akombi matikariha mbeca iria makombete. Gukinyiria umuthi ngombo cia bilioni 31 na milioni 700 ni irekereirio na gatagati ka icio bilioni 21 na milioni 200 ni irehitwo. Muthithu uria wigeirwo akombi kumana na ngombo iria makombete ni bilioni 1 na milioni 500. Akenya milioni 20 na ngiri 500 ni meyandikithitie na kigena giki. Riria aria makombete kuma meyandikithia ni milioni 16. Riria aria makombete makiria ya rita rimwe ni milioni 7 na ngiri 100. Kigena giki kia ngombo cia Hustler kiandikithitie milioni 409 na ngiri 200 ari marihi ma njoherera na faini iria ihuritwo aria macereirwo ni kuriha. Kibururi marihi ma ngombo ici marugameire gicunji kia 69 hari 100. Kaunti ya Nyeri ni wiri gacumbiri-ini igitongoria na gicunji kia 76 hari 100. Kaunti ya Kiambu irumirire na gicunji kia 75 hari 100. Nayo kaunti ya Nyandarua ikanyitira namba 3 na gicunji kia 74 hari 100. Kaunti ya Nairobi iri na gicunji kia arihi kia 73 hari 100. Riri kaunti ya Laikipia irahiga mutaratara wa kaunti iria ciikite wega na gicunji kia 73 hari 100. Kaunti cia Mandera, Wajir, Marsabit, Garissa na Turkana ithiete na mbere na kwigucia hari marihi ukiringithanio na marihi ma kibũrũri maria marugameire gicunji kia 69 hari 100. Arume nio marakomba ngombo cia Hustler na gikiro kinene magitongoria na gicunji kia 66 hari 100. Riri muigana wa atumia aria marakomba urugameire gicunji kia 34 hari 100. Andu ethe gatagati ka ukuru wa miaka 18 nginya ukuru wa miaka 29 nio matongoretie hari gukomba makinyitirira gicunji kia 38 hari 100. Akombi gatagati wa ukuru wa miaka 30 na miaka 39 manyitirire gicunji kia 29 hari 100. Riri agatagati wa ukuru wa miaka 40 nginya miaka 49 marugameire gicunji kia 17. Akombi makiria ya miaka 70 manyitirire gicunji kia 2.6 hari 100. Giriboti ra Inooro TV retwara yakwa ni Mwangi wa Maina.